ঐতিহ্যমণ্ডিত বেলচৰৰ বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত আশীষ ললে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। নামনি অসমৰ অন্যতম শৈৱপীঠ নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শ্ৰী শ্ৰী বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী। দেৱালয়খনত ৰাজ্যপালগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পুষ্পবৃষ্টিৰে আদৰণি জনোৱা হয়। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ পহিলা দিনটোতে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে দেৱালয় দৰ্শন কৰি ৰাজ্যৰ মংগল কামনা কৰি পূজা অৰ্চনা কৰে। ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে লগতে দেৱালয়ৰ গহ্বৰত থকা মূল শিৱলিংগটো পূজা কৰে। ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যপালগৰাকীক দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই শৈৱপীঠখনলৈ আহি অভিভূত হৈ পৰে আৰু হিন্দুস্তানত ধৰ্মই মানুহৰ মাজত একাত্ম ভাৱ গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা বুলি মন্তব্য কৰে। ৰাজ্যপালগৰাকীক সংগ দিয়ে নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত গীতিমণি ফুকনে। हमने जवाहर नवोदय विद्यालय की विज़िट रखी थी। वहाँ विज़िट करने के समय मुझे जानकारी दी गई यहाँ पर सबसे पुराना शिव जी का मंदिर इसी क्षेत्र में है यहाँ पर। तो हमने इच्छा व्यक्त की और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ गए। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और एक बात मैंने यहाँ कही है पब्लिक के बीच में, यहाँ आकर के एक बात हमारे दिमाग में बलवती हो गई है कि हिंदुस्तान पूरा पिछले हजारों साल से एकजुट है। तो किस चीज़ ने उनको जोड़ रखा था? पिछले ज़माने के अंदर हजारों साल पहले में हमारे यहाँ पर दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण तक यात्री आते थे, पैदल आते थे, धार्मिक यात्राएं करते थे। तो किस चीज़ ने जोड़ के रखा हुआ था? वो हमारे धार्मिक विचार जो हैं, धार्मिक आस्था जो है, उसने सबको जोड़ रखा था। और ऐसे स्थानों पर आकर के वो बात फिर से दिमाग में आ जाती है कि जिस प्रकार से यहाँ सभी लोग आप शिव की पूजा करते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर ठीक ऐसे ही पूजा होती है। यानी हमारी धार्मिक कृत्य जो हैं, धार्मिक हमारे अग्रज जो हैं, ये जो हमारी जिनकी पूजा करते हैं, यही हमारी आस्था के केंद्र हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुओं को एक गिरोह करके हिंदुस्तान को एक रखा हुआ। পশ্চিম নলবাৰীৰ পৰা জুণ্টি কাশ্যপৰ ৰিপৰ্ট, অসম ফাৰ্ষ্ট। ঘৰখন সজাবলৈ এতিয়া আৰু চিন্তা নাই ব্যৱসায়িক বা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবেও। মন পচন্দৰ তথা প্ৰয়োজনীয় সকলো আচবাব মজুত এতিয়া সমীপতে। হোম ফাৰ্নিচাৰ, গডৰেজ ইণ্টেৰিয়ৰ অফিচ ফাৰ্নিচাৰ, মডুলাৰ ফাৰ্নিচাৰ, ইনষ্টিটিউচনেল ফাৰ্নিচাৰ, ফাৰ্নিচিং এক্সেছৰিজ, পৰ্দা, মেট্ৰেছ, মডুলাৰ পাকঘৰ, আৰ্টিফেক্টছ সকলো উপলব্ধ একেখন প্ৰতিষ্ঠানতে। ইণ্টেৰিয়াৰ ডেকৰ আমাৰ ঠিকনাসমূহ: ইণ্টেৰিয়াৰ ডেকৰ, চিৰিং চাপৰি, অপজিট টু মহামায়া হোটেল, ডিব্ৰুগড়, 786001। ফোন নম্বৰ 8876230880। ইণ্টেৰিয়াৰ ডেকৰ, মানৱ কল্যাণ ৰোড, নিয়াৰ শ্যাম মন্দিৰ, তিনচুকীয়া, 786125। ফোন নম্বৰ 9678514967 আৰু ইণ্টেৰিয়াৰ ডেকৰ, মাকুম ৰোড, নিয়াৰ ষ্টিলছ ৱৰ্থ, তিনচুকীয়া, 786125। ফোন নম্বৰ 9435562273।